bagus. Oh ya bener anjing. Sini buka tok enten maksudnya. Anu nih jenis nih si buka. Saya buka Apa? mangker Lanjut mana? Hargai penabuh bola si bagus bisa tuh orang yang suksemo kan? Iya sobo. Matur Kusumo. Apa Kusumo? Suksemo. Matur Kusumo. Suksemo. Kasamo. Suksemo. Matur Kusumo. Suksemo. Kusamo. SUK SUK. dibaca suk suk. SMA SMA. dibaca semak Semak. suk semak. Masuk SMA. Si mulo ilmu belum Oke, belum. Benar aja. Lama dia ni mau. Belum. Apa belum si padang coba lengah. Nak mesti apa? Saya ilmu. Belajar buat ilmu ni jadi kali. Di body jauh dia nak ikan ini. Belajar mesti. Ajar ilmu belum kita mesti. Belum. Lek sangat nyamu ke cincang buat saya sekalian. Di dia jangan sejak belum mesti. Ciken jangan lengah kita buat paguyuban lengah belum ini ini jauh boleh tapi mulai nanti lu berdua pendidikan ya itu dia dah jam milu jam mobil sih lo enggak sekalian dia jangan belum aja lengah dah Masih boleh. Wakin aja boleh. itu maksud ini jam milu di mobil sih Mau beli dong. bener jamnya aja Wakin aja boleh. kan pendidikan ya Wakin. dua ke kandong boleh Ya. jam belum itu kan belum belum kan sih mau mobil si belum satu belum persatuan kita buat persatuan belum jika ada maju itu si jajang boleh
Jangan boleh undang. Jangan boleh. Bawa mobil je. Mana mobil? Ingat. Wah, mobil lah. Mobil apa? Dia mobil. Tapi sih semua orang ni. Mana gede dah ya. Orang boleh. Boleh kan? Jangan lah. Jangan lah. Jika mau mobil. Kita buat persatuan lengah. Jadi ya dah. Boleh. Dok ajak dia lima lengah. Jom. Jom lagi. Dah ada. Berlaku lengah yang dua yang bang yo. Mana kita orang boleh? Mencik mau mobil eh. Mobil jangan. Mengingat. Kunci ya. Sebelum motor kan mobil. Mana kau lah berapa? Sama begini dia dikit. Ngomong cik. Wah, ya Allah. Jangan aja masih belum. Jangan lu. Ingat. Jangan kedua. Jadi ingat. Tapi belum. Oh, yang malu. Si Jangan belum. Jangan dua. Kalau belum. Ya. Belum. Kata dua. Mencang. Jangan. Belum. Dua kali dia. Jangan. Kalau kisah Si aja belum belum. Lajin buat rago jadi dari masyarakat Bali apa penting sih dia ngomong dua belum kewalo kengken rago paras paro segilip seguluh selung sebayan tato patuh cara masyarakat ini kengken bersatu pangidang yun don ngidokara tujuannya kengken lunasi jang jagat Bali pang ben mewali cara tidak tentrem ben keteraja. Makanya proses dari konsep saat kerti loko Bali kengken membangun karakter jati diri manusia Bali yang seutuhnya. Makanya gitu, angkala rago jadi ngado rakyat dong leng cikijin di barau nih. Adi barau cik nih. Yang kita mau prinsip sih. Enggak. Kau cik orang-orang gitu. Enggak. Kalau orang mulai jam kudas gitu. Mulai jam kudas ya, wen barau. Enggak. Jam itu kan bisa nangin. Iya, balik boleh. Adi besi balik mulai oyo ada mau ini nih. Aja mau jam masih sih ada. Kau boleh jangan. Mulai adi enggak sih kan ini. Iya, jangan mau motor. Motor apa? Motor. Motor apa? Apa di kepala bapak? Eme. Apa? Eme. Umuti eme. Mana lu? Enggak. Mana motornya? Masih beli ene. Eme. Mesti mau beli motor? Gua beli motor paling baru. Apa beli? Pasio, baru beli lu uang penenam. Tadi uang bendong nih. Pasio juga. Pasio, pasio. Pidana. Jadi ini baru ada pasio, ada gear, ada pidana pun di situ ada pidana. Mio S papat. Tapi dulu ya, Jangan dibukar pasing cair. jadi bensin beli pasio. Beli BDP ini dah dia. Motor, yang sih motor cepat dari ini. Bot. Masa? Nih di jalan apa tadi? Bensin. Ini kok. Jalan raya Tebuku. Ini jalan ini orang apa? Nyalian. Ini jalan apa nih? Iya. Bang. Jalan aspal. Oh, jalan aspal luar negeri. Cerita orang jalan aspal dulu. Ini bisa jalan serius. Aw, Ini jalan kasar. Ini aja. Yes. cepat. Saya bisa ngasih gigi. Tadi kan Mentek motornya. nanti cepat dari ini. Cepat. Nanti Mio Esi cepat dari ini. Cepat ada ya? Masa? Oh, 4 bulan semuanya cepat ada. Ini dari. Bela lu Ben, kamu enggak bayar 4 bulan jadi cepat. Mau EP murah cuma cigir jadi kilo ngatus Langsung gir coba yang apa? pentong. Tadi kendang. Tadi gendong nih. Gir orang gitu. Ada motor gir kilo ngatus kali ini jadi pemain motor akan dilakukan dalung udah yang high man itu nih kalau terjadi rajin menjadi jadi kerupuk. Siapa orang aku? Orang kau ini juga sama jago. Oh, jadi pasti terjadi ya. Rago meliang-liang, pangsing ngerabang liang, Ini caranya mulia-mulia. meliang-liang ada mekecak, Nah, dong. kecak, Gitu. sibuk, kecak. Pusing hilang hijau. Tadi kita Sibuk. sing, ini gitu, kecak di jangan lagi. Udah. Oh, di sini. Bo, ini mati sih kan ya. Bo, limau di sini. Jauh sini. Sini dong. Di bangkiang sini aja, Mei. Ngomong. Limau di sini masuk di bangkiang sih. Limau itu baru naik di ini. Nah, limau itu. Tuh, ini. Sing. Di bangkiang masing-masing. Ini, mau ini. Bo, cuma, bo, sing, jangan. Bo, sing kedua kau. Bo, Cek kedua tuh.
Sai cái này bông chi nhớ đi biếu than một đầu kìa bông biếu than một đầu kìa chỉ một đầu kìa mình sẽ cho bông biếu than 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 cái là mai trong đầu này nhé nhớ của một chồng rộ ấy bông biếu than một đầu nhé không cái plan chứ một chồng gì không biếu than một đầu cái này bông xem bông biếu than bông biếu than bông biếu than bông sạc đi xin nghỉ si sạc đi sạc man xin nghỉ luôn sạc man ra đi không đi luôn bông sạc đi bông biếu taro biếu taro sạc đi sạc đi sạc đi đi mà giảm đấy muốn nó muốn chán để quá để nó kiểm tra được không để xe của bà đây để về đâu để xe cái gì về đâu đâu bằng về đâu để đâu nên ra đây này để biêu sa để nhớ là ra đây biêu biêu sa để sa biêu sa để go phải thì ngán muốn chơi muốn chắn hay alo sân này alo này phải dùng mà ra nếu cái chặt là cái đấy đừng qua nó phán hết là rồi dùng mà chặt nó cái nó chắc có cái chắc là gì vậy dùng mà chặt đấy là cái đâu cái gì đó nó làm một cái chắc phải để sắp biang sắp rồi gì xì hoài dạ biang lên rồi điều anh của mặt đây rồi chứ nó sao sắp biang đi đây biang như này gần đây nó bị sắp biang nên tông sa tu satu dua tiga empat lima he halus he mau he xe của mau đi xe của yong đi xe đi đi của yong bơ muốn ăn chi lạc của mau
Oh, Mua lạc mô. mua lah kamu. Mua lạc mô. Tunggu mua lah kamu. Cái này này Mua mà là kamu. mấy chúng mày thế nào lại rồi. Mua đây thì là cái đèn thế. Mua đây là kamu mua. Mua mà được mô. Mua mà được kamu benar. Mua. Hê. Bố mình đâu đó. Bố siap. Ayo pegang saja siap. Yuk, ada nggak di bawah? Uyong kan juga main. Duduk deh. Mani yang ngajak bubu itu nak doan itu sesap banget. Dung deh. Ya bisa gini apa tahu orang ini. Gini. Tiga dua. Ini tekanan. Dung, bak. Dung. Yang magamal itu bungut itu balik. Kau toleh, kau. Dung. Sabar dengan kenapa ini? Coba sang. Dung. Enggak. Kau ni. Dia ada buangan apa nih? Dung. Bagus Mas Gentong. Oh, siap. Oh. Dari benar mulai sakit mulut Oyong, Bos. Ano goblok ako na dito. Nè, cả ngoan, chúng lên xuống nghe. Đưa xem. Đưa gì mà? Đưa cara pukul mulut. Ba. Jadi, kamu itu komen. Kemarin dengan ngawang. Lanjang. Yuk. Yakin gini ya. Kamu gede aja kamu itu tak bejat nanti kau. Sekolah itu turun biota, turun sakti, turun biota, tarang sakti. Ada nak jelek, narang nak jelek. Liang BH na nyonya malu. Siap, dekat nih. Nyel buat apa nih? Gentong. Baik. Kita gorok kan. Kita sayang. Gede. Kenyal bunga di bapak. Dia gede.
Bojong boleh bilang. Jangan saya bojong itu maksudnya siulah bojong. Jangan coba. Lagi kan? Bisa kelemah kalau ada. Ibu itu bawa macam itu. Sapienza. Yang sing bisa pindah bulan coba Bit. Bulan. Oh, siap. Ya kan? Ada. Siap. Ramos Sortai lah. Siap. Oke, du. Sapienza. Kerauhan kan? Di tengah minggunya juga ini sedok langsung. Sama keluarga KB Bu. Enak banget. Jadi kene do ngomong kanin mau